Akan diperlihatkan baraya tips memotong bawang ala sinin biar tidak leweh itu udah geninganan baraya bawang bombay mah iya nya nanti bawang bombay itu pedas tapi enak loh, apalagi kalau dilalap mentah sama nasi kabsah biar tidak leweh baraya. Nih seperti ini ya, seperti ini baraya, dijamin Anda tidak akan leweh. Ini memotong bawang gede-gede buat bikin kabsah daging. Bos mau pulang minta kabsah daging, kalau kata Saudi, kalau kata orang Abu Dhabi majbush. Tapi dah tetep baraya gening karena irung mah nyereng sanajan make kacamata make etan gedak daleweh geningan anda panas cinin teh puri bokok tetep gening baraya leweh make eta oge make helm make kacamata oge leweh make kacamata make helm ge leweh gening motong bawang mah panas di helm cuk make kacamata leweh kene baraya panas hariananya aduh leweh baraya gening panas bawang teh aduh baiklah demi dirham tuh menikah rumah kieu cipanona